있으나 알호자 용 이코네시에 알호자 줄려샤유 이나 아자도 베가 유에 created in Christ for good work. Akumla kivi shipenaye Kristolono yung prosvai. Akumla kivi shipenaye Kristolono yung prosvai. Akini ukorente makedo pungu avo church nene ba yuye. Kuno Kristolono ingena panong yo lohi kiteshmai. Lohi kiteshmai. Yung ya akiteshmai epun yung kriboye akau kehetoy khmlai. Akiteshmai agana baya yung ya akitesh khmasai. 이게 심자로 빙유에 아kum라 기비실 베냐의 크리스토로노 융 플러스에 이시바냐 융노 이피션 마켓도 기니 아주 지금어 이시투라니 It is God who has worked in us. 자 알호노게 미역 뭐겠어? 알호노게 알호노 니로로 라베자이 to make us what we are. Nhung ye ku ke na ti bo nhung ku ha da zai. A zai bo za khi ku shi ne to make us what we are. Al ki chim la ki alum kha je be. Alum kha je ge la ya au ku la ki ku la ba nya au ku. Al ki chim ti bo na au ku ti bo yo no ku bo ki ki le bo ti bo ga be su au ku ku ta ko la ki na. Ibu pa ukila au azai kuipo no au kukitao golo no au kutipo tigi gemza kwakena ibu tipo sabtu ge ulagi la au kutipo ye aluko iglu kushaga ba iglu kutipo ge au tikitam ko golo gemza sabtu ge bu asheshina au tilana awali awadushi be ge bu alu kutipo ge kijeshi ge na ibu de alu ko gemba ye de au ko no sabtu ba yo au ku mikit kana ba ki mikut la au to ba ge cho ba ya au ko no sabtu ba ge ige la wo na ki pasa ba ka bulu ko ge bo ba ta yu tim kum tlam sa ko kwa ge do no pushpo ge la ya am hu ko ge la na alu ku ki je so la ku bu ye ke ai wo no ji ki bi shi ye ko ye ka bi pushpo ge bo le avu ajoko la aluko panong kumche ti boshi ai wono juki le pushi ko ro juza na biwa panong yi yon shige ma wuye ti fit ching la yom na shige ige la aluko kige au ko no sabtu age na lo aluko ti bono pushi puti baju ko mo pushi puju ile itan na la ni ge yon sha na avu ko tam ko ne ro ti ja ge na ge ni nga yom la aluko ti bono pushi bo aluku ketahu na amluk lo na pata kiu yo wai kiu tu ge gole ki la aluku hipo hu au gol sabtu ge kiu na pak chibo sukono la pagi pato yo nya yo ge gole ki la ku jone yo le ba na chi au sha ge ba yo la ge ige pa ye na hu na aluku ge na pa aluku shi yo ge gole ki la pa ya aluki bisila aluku ketahu gol na pagi ye khlo 나로 쿠샤감 다니시 나로 쿠샤감 다gemnya 아우고로 sabtuageolai 아우도이 하긴 미게 또 나우 자네 배유에 to make us what we are 뉴예 규게나 딥듀후 뉴고르냐에 크리스토로노 뉴 플러스바이 알호프로에 알호 nature to do good is God's nature Akivi shingyuye, akivi tapingyuye, akivi kumlamlangyuye, la. Alhai yivi pepe piengyuye, timlau chiking jegini kupivi kumlamlangyuye, tim khakengyuye, ti alhu nature. Tom na alhu ni na hu apotuluno tim prosugyuye, tim pela palo hayela no hopenaye. In His own image, God created us. Kem ko Adam na alhu shigevine, chigevine, epitipo Adam na tipo shivegena. Our whole high tipo Adam lana kahave. Tono our whole no Jesus Christo de cho itagi a new creation. Lohi kite shigi nung prose. Disku de cho no nung kala inahu pas Adam de cho no pekine yul high tipo hu idechio tipo khkhpe munaye.
yung kum tsala butterfly amimi tan la amimi ye ina hu ye caterpillar pa ye anga ye ibu ko amimi po ye anga sha je na anga sha je ge wo le ye pa ye anpa mom anga tipo je igem ko caterpillar anga hipo no butterfly amimi lo hove ge na amimi lo hove ge tu ye pa kilem i de chlo pa na caterpillar sha je ge wo le pana anga chu ge po kilem chu de pana ina hu dabe ngo je yo la pa kilem dabe ngo ge ko mo ba ye ja amimi lo ba butterfly hipo ye new creation lo ge kiteshla Tono pa yung patu ko diwa yung nectar. At yung na akamlu puye po wengi ju zla. Tipo speso akimoz hani ko hoje ge doi. Animi ge ko no pa na animi lo ya ye. Lo ye ge tu ye. Ije chilo an pa chu de. Yan pa nectar. Wengi ju z akamlu no tipo stru de. Pa lo ha ye tipo ki de. Ina ho asla dape ko po ikache ge tipo shimo pa ye ko. Ye palo he kilde kono Jésus Christo betono nyung besu lo ki teshwa ge no nyung ye kile mu ina hu pas grid po khamo be bu nyung ye apas kite Jésus Christo betono Bible ba gu ye we are united with Christ amen we are united with Christ nyung ye Christo lo ka kabe ngo be ni ki mo bai ilola Kristo mo bai ne Kristo ola kakabe mo bai ye sakrik musushunwa ni Jésus Christo ambassador ilki bogine nyung kumtsigine nyung kumtsite Jésus Christo ola kakalva bu Bible le akinyu Corinthian mi sorry Ephesians na ke do kini abo chigla le bagu ye Kristo ve chono nyung khalva ile bagine he saved us Nyung halvai. He will save us at the Pana nyung halzets nan at the He has saved us. Nyung halzets I. Is English in the Pangine. So that now, ithive, we can do good things. We will do good things at the moment. We can do good things. Ita yung wakum la kinishu nya. Kaya Kristo ilo la kaya ko lagi la nyakum la kisha nyimte ke kinisha hil venesi. It may be an artificial. Ne ke kinisha them thai. La, tibo ka bes hypocrite of this. Ke kinisha gu kumamu ke kinisha gu. Ike mu ko Kristo betono ye lo ko kitashwa ge na. Kristo ola ka kabe wa gu betono Bible la gu. Now we can do good things. Nungu ba takik musunya. Ina al hoja hibo bigela timina kitla mtagemna avizilanya. Akumla kivi de chono okumla de chono okhalmoy. Very clear to hibitan. Nono akumla kivi nono amik to khe nono pan akhbi tiboko tubobe ke nono khalvingi kumoy. No. If me, I can continue we are saved by grace through faith. Alho kubu kini vecho Okupulu na nyung ye khalvai tie alho na kum sa wo tsigu ge kum tse bi jo awo hibo ye kum sa da tsigu ge awo pe ge ye khge About na ago tsugu ye ago tibo ye nitskela kum sage mo about ye ago tibo ye amena kbebange ame tibo ye panu jisuji bese kbebange amen ige tibo ka bese kum sada ning tige bible ne bigene kum sada tige ne no kel de mo gine to na kheza gine tim kum kheza na gine ifshe na ke do kini ajo to ku le fijo kheza gela bange no kel ge mo ge la Ibu azo chigile na bagu ite ne pisi gede. Azo chigile na bagu ye. Ikemu non khalve tgiu ye non pelle Akumla kivi shilve penyaye. Awokul shilve penyaye. Achipik khilve penyaye. Nye punu teba nye Kristo ge.
ne Kristo mge ibi achire banyim iluhaye la nye tipo khbe pem la na gaye e banyim twe la new staki kim sujne salvation is a gift hakulia we igemu good works brings reward amen khalunju tipo ya lo na kim sa go tse igemu na kim la gibi sheda ba ya kim la gibi shibe tipo o khala asakhu sakna ne asakhu awo tipo itikta shaba sa getro Okupulu asakhu sorry Okupulu awo Akumla kivina asakhu sene itikta shilva amen ile bible le bagwe if you are saved no khalva kana baye no Kristo golo kimelvai ke khalvai and no Kristo golo ke khalva kana baye no ya Akumla kivishil nyai nyung ya akhi kivishil nyai ami ko chok khil nyai khabivik khil nyai tim kimegu khil nyai kla kishi khil nyai ibi bible le banya nhưng kết là cái băng là chỉ cái gì này ao hùi là ông nói chuyện cho hùi một cái our God is a compassionate God ao hùi kim mê kim là chito ya chỉ cái hùi nono ihol mo na ba ino bitigan tibog mo gane Romans chapter 2 verse 4 na ba you know the goodness of God lead us to repentance, not the anger of God. Bible goodness. In the goodness of God. If Bible lebanya atu Korintian na gato chupungu azol hopung tsoloni spanye sim zona pisi akitiu keke pusauye ahine eno ahine kikaye ayezage bugenye eba bulengine chugenye eba tulenge jusugenye eba jusudenge ujanla Alhono ayeza pesitim tsigiu prosha kaya kaulo alhono ayeza tsigiu ye opela ayeza pape no opela typical penye tsiboy igebo ayeza tipo we jono opela o nye tomla ba gena nye tola mo gena nye khakula hibushani ibi tipenya lo na ayeza tse tono ile apostle Paul ba yu ye akhine kaya ayeza no na ayeza la lo kuta ayeza so ko bena ba you are empowering sin no akhne shigum tanye in zakida wishi zaki gum sunne ro me akedo tsugo ajo chigibdile shpanywe ro me akedo tsugo ajo chigibdi hisim talbisi ko rengu nongye ayeza kholo kumono kupukin kholo anye sim bible simzano bible pangyono kumtsipela zakka in just benja nyalo za bible ne nongye ayeza kholo kumono kupukini kholo ankeke ahinyeye nong pasumo nang zakinju bo kitiye nongye ayeza kholo anabaye ahinye nong pasigana nyamenye zakinju dang ko remu nongye ayeza kholo kumono kupukini kholo ankeke ahinyeye nong pasumai Dibo kiriye nyung na yeza kolongwa vena ba ya akhnyene ni khasiba jo vena nye nyung no plosha ka kolongwa vena ba ya akhnyene ni so dominion la ni so dominion chibe tibebu nyung ya lo gutulo activation janam shimlai attribution jam shimlai actually gina nyung ya chibi ni Kristo mge ibi pinanye gem ni ke khlo haya pasla nyung ya khibe pien tu tipo khmlai Ile James na sala kikyo to boni ko ingra jadi la James ake de kinya rota chene ba yela show me your faith Okupulu pejo Akumla sumono ile she wana da kimshi bisisha gine James ba gino Okupulu Akumla sumono pejo la Akumla sumono Okupulu pejo e ba inge umla legu na pinyana ba ya
show us that you are a Christian by your life, not by proclamation. No Christian ge if you still get it, you go khứ nó khai cái bộ nó phê ju, em phải nhớ chưa? Cũng là như này về thằng này ba. Cái là John đã cái cái số azo, mку to cũng là Spanish nè. Cái easy English Bible level. John đã cái cái số azo mku to cũng là phải you know. Jesus answered. Jesus nó khochile. Jesus nó de. Alo Anche na bi. Em phải nói nè. Jesus nó khochile. You shall believe in the one that God has sent you. Alo no kêu bố giờ nó nông là bố số pulo. This is the work that God wants you to do. Hina pulo no alo nông bila shipen cha yu kumla ge bai. Akumla e bena bai le jana ta gibya ke so alo mku to kuna bai yu akumla e bai yu dibo ye Jesus Christo so pulo. Believing in the Lordship of Jesus Christ is the word that God wants us. Alo na ve bu sha yu kumla dibo ye alo no pulo pa no Jesus so pulo dibo no akumla ge e bi jana ta gibya ke so alo mku to kuna bai le. Alo no nyung pulo ye pas ho pa kim hilam nyung pulo su nyung pelo alo kyu ke bena ya pato ye bena ya no pulo su ke bu ko tim ne iki ke ke na tim ye alo no kum sa yu alo kim jula kham la de ko tim na alo no kum sa yu alo no pla yu alo no ke ben sa yu ke pulo kham la de ke na akhirnya situ ye bu ya jam tanonga. Akhirnya situ ya disobedience. Alo na shigela nye e bila ti moshi. Adam lo tuje vile ne bila adam no tuje getwa. Kon adam no tuje na palolo adam wa Eve kuma lolo akukuzo irege. Akukuzo. Kuma ye naked. Api ni pumona nye e pi kuma ye tivege. E bu ko kuma na tibo itivege na kuma lolo akum sailo irege. Ibu ti hu no peki be sese kage tim hekige yem thai igem ten ne be lekwe ibu tishke akhine hekike bu ki ashu pa salala ti bu ko gam ti lo kbe lucky la akhine ti bu hu tvege ige al ho no timbela itadi na hu pa basle kbe benaya Adam vejo no tim gab tsahne shbe bu tim gab tsahne lo hayele ki khibege aul hone tadi itagi ina ipo tu devetsi ku pana panu jusu puge tono kuno Kristo la ingena pa lo ki teshmai we are no more in Adam nyung ya Adam lo mobile nyung ya Jesu Kristo la ne tim ne tibo itimo tibo pulmo ngong na nyung ya lu ku gemu nyung ya abu de khabe the whole new year, you put a festival on you, zwei, you year, you're one year. You got a new plus make you year, I'll hold a just Christo that on you plus make you year, it you bella palo high, ithive palo high, Hebenia, I'll hold you plus by. In your Bible, the Daiguya, call you your Christo like a Calvagan, call you your Christo like a Wagon, iteye alho nyung bela shipen shigu alho nyung bela ina ho nyung ye tu gele bolo khipen chigi bolo nyung plus ba ge ono iteye nyung ya akam la jibi shilnyai okim la tibo ho okupulu no pla gi tibo pe biel na atali gi de nye Christophe ge e mobu no na khayul haye o pas no khayul pas tibo no ye biel na ina ibikas la nye Kristom ge ibi ya puti mkum tsaba nye Kristom ge ibi tipe monam ina atsabiki wala no pada Kristom ge na ibi tipe na ina khoge ge ngam tslo nye Kristom ge ne nye nagalen for Christ if you society ti polo de ringe de monam timna ina piki wala no ina khigi wala no timna oh pana ye kepulem ge no we Akumla ve chono akupulu pela yu ti poke cho amen Akichilo da nye Christophe Gabe no proclaim shagit wo ina kha yu pasi ikmla di bolo ne ikha pasi bolo di no oh pana ikmla ngene we la e pana ya lo zakit me bo ak chkhena ga pana kha yu ak chkhena ga
Kisah kepala pada sesekam lagi aku ibi mubzu. Dimna ni kebahas lana ni tapi walau no new approaches lah. Ni nak khai gue di bono oh mana ya kebelum gana we lah. Ithive nono hipo ithive na apa ya? Okumla hipo Okupulu hipo James piye nya. James ne bagi koi Okupulu koi Okumla be jono piye e bagi ho. Nono Kristo ithive bu nono lo khite shibe bu al ho no bela khiben shi ju al no bela shiben ke no no prosu git bu nono kono tipo khalva gena o ko kishile bu nono James piye la ngitwa Okumla la na piye la ngitwa Okupulu tipo okupas la na nono James piye la ngitwa 이제 오크흐베 저러팀 오크불이 있냐? 아멘. 오차비베 저러팀 너 바크불게는 왜 이비 있냐? 파라팀 몰라 카이규베 저러 그불게는 왜 이비 있냐? New denomination 게 파나 denomination 게 닉다게 파라다게 이비 발geb다. 이비 팀 너 파나예 불을 되기면 왜? 파라 그불이 좀 안 넣어 이비 팀 내기 호베나. 아멘. Kina robulo khakulu turinge robulo akumla beto no kumoy ipiki robulo no khakulu dule bulo no kushinja ngela shalo ipikilanda boy igam ko al hono tum sadat tsukyo ko no akupul beto no al ho kubugi no ikilva gena no khalva igam ko no khalva gena no ye jolo khite shivai you have a new nature no al ho ye kite populvai alhaye kita pe pulle ke tipo no o tapi o kushong ilikem tsikilvena no kele muina hu caterpillar angana anga tuje toy no kele mu ge chuan no de anga tumai igam no ye de nectar when you use it bom su chunai o chuk gilvenai o tapi gilvenai no no su gwa gilvenai igam ni de tim thana baye nye 분을 태바이, nye 흙 태바이, 냐 그도가 금치 길바 이게 너 알고 참 타나 바에 알고로 알고로 큐도이 뭐 고르다 이게는 너네 좀 타나 바에 너 알고 쿠샤플라기 나 아부도 걸 가져오냐 뉴의 new creation 뉴의 로크 기티기네 뉴야 기태게 we are new 금지다 비냐 기태 뉴 로크 기태 뉴 로크 기태 또는 같이 가는 일이 기기 붙자마자 같이 가는 뉴의 컴퓨터 도게 we are like a computer 뉴 프로그램 시반 집에 아담나 라 하달라에 김네 배 저기 유시벤처나 과 에비가 이르전이 뭐라 김네 고라 시게라 안갈라기 네시베 김라기 알고 투판스게 안가디 보네 이시베반 이그 금슬러냐 바 already 바해바기 이그 금슬러 already 냐 바해바기 nhưng 그 금슬러기 그 프로젝션이야 라 nhưng 이키키베 팀나 판자가나 바 수바르자나 바 뒤에서 뭐 nhưng alu 자꾸 가부 아기 형 알아 배우면 팀 가기 형 어디 하사 버리지 네 좀 또이그 배게 올라길 아니 구시 배게 올라길 팀네 피가 그 미크는 시베나 바팀 기dim 시게 올라길 에게 뭐 부가서 한다 노가 아니 구시 디보 이 배게 올라길 구마 그 해 아담 나는 프로그램 스파이기 네 로크 기대 시나이 네 이제 아우 구마바이 네 알루 그게 오래 네 알루 그도 해네 네 그리스도가 안 요로 네 그리스도 또 해네 아까 디보 흡이 그 저기 뭐 많이 줘. 이게 고는 예수 그리스도서 살아기 시작하겠나? 이거 때 클레임 아티피셜 시마. 제게 시켜 시마게 만게. 라. 아멘. 이거 라기 아기 좋네. 할렐루야.